Assalamualaikum wahai Syaralung yang belum gampang hina ulama yang di Kanada praumbo hai tahun gulung utak kehana yang abu mudi gure di ulung tempat melindung getanya dumna bekaya ina ika hai lutong hai tahun gulung utak kehana hokka abu siang itu rungkung bepu kepung gong dinang rolua menyenang buah kau gampang merupa langsung menjenggal muda nyan okak payang kusehi murung nyangkun kana munsit iku kuda beka supia kenang ijak rong sang sit abon alai apa lupa tak sakit hati yang jantung sum yang kidung dengan haba menyaku tumehanku bi ampun kutut maracun banu mata mangat karasa tahun ijakrong doa ni balong bebaba buta ubena mu'min sino di gampung mandung syaralun benci kegata ubena mu'min sino di gampung mandung syaralun benci kegata dengan lahir lahir musarung halun ngerencong terbaik senjata menyedengan kehana peumbong ampun kau kunawa menyedengan kehana peumpong bumbak layu bak kerundung upeh bak muka kau juku no naila kau jukuno nyai cai ke kulung muna uri long na juga menya ulama cian gebala sayang ke kamu be binasa nyogu doa sikre bang kerkep lidah hai tahun buka ono memada pantolong tegah semoga dikata obat nasua ba'amun mudi jala kemua sedalam dikabrat memerga ba'amun mudi jala kemua sedalam dikabrat memerga. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.